Tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat konya akhirat. Kaum Wahabi berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi lepas tertebak kaji pegana syariat Nabi, syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harus usolli, syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harus usolli. Wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Tekun sumber dibenci kata urut Jumaat azan sekali kali kemayan keken harentan hadir pengingat ke orang mati kali kemayan keken harentan hadir pengingat ke orang mati. Allah wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sama jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sama jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Sedina hana ajaran terawang rapat dengan Nabi, kenduri malam jikun haramdan, aku kabulnya meria-ria, kenduri maulid jikun haramdan, aku kabulnya meria-ria. Allah wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Wahai kaum Lut, orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Kaum Wahabi lepas tertebak kaji pegana syariat Nabi, syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harus usolli, syariat Nabi kaji pewayang dalam sembahyang harus usolli. Wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi. Tekun sumber dibenci kata urut Jumaat azan sekali kali kemayan keken harentan hadir pengingat ke orang mati kali kemayan keken harentan hadir pengingat ke orang mati. Allah wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, mereka ikut sama jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi, mereka ikut sama jamaah, kaum bid'ah, kaum Wahabi.
dari politik ke harta di bergabungnya beri ya Allah. Wahai kaum orang Islam ikut syariat Muhammad Nabi, berbeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah kaum Wahabi, berbeda ikut sahabat jamaah. Kaum bid'ah ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.